Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nga umanyi enkola yaffe tusembyayo ne exercise. Nsigena zibasomeramu kubanga nkoye naye mujaziraba insha Allah tabaraka taala kam huruf al-ikhfa ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا إلى كم ينقسم الإخفاء أذكرهما ماذا يسمى الإخفاء الذي يأتي بعد ميم الساكنة جيد حروف الإخفاء مجموعة في أوائل البيت أذكره ولا بي أبوسولا okubiranga okola kezimu ntegereka nina zino wansi osoko pako insha Allah taala tunuga musajja yatumya waka sopo zingirawo ozabyezo sokola ki okopako insha Allah taala paka ku 10 niyo 10 yiyo ntegereka kopako then wana wali wendala tamrin nazonga za ikhfa'u zizo قال تعالى وتحبون المال حبا جما جمع إخفاء زجيم نسجد جمع إخفاء زابا دين هنا وانسواليو تدريبات عامة أتني إلي عامة إن يبونا okuva ku idhaharu mpaka ku ikhfa'u question zizoka ntegereka kitabo kino kirungi nnyo bannange kibakubiza kukifuna ntegereka wona oza questions arifu kula mimma yati fil istilah ashtegedde mateeka ashtegedde malage kendala razizno just copy questions tuva nterereza posinga okope questions jango mbuze insha Allah watutegedde ategedde posinga questions zizo nenda zizo zaba wategedde nga ombuza insha Allah taala zaba ndala zizo zabe ndala zizo nsebo zibabuza n'imbibuzo bya IPROE tebakyusamunaka mishtegedde izo so bebaza mwena abadde batugoberera kitabo kino kirungi nnyo kimu mateeka mangi ayino waliyo ahkamu mimu sakina amateeka agalamula mimu ya sukun nago mangi naye go tetujja gayitamu inshallah n'abagagadde ojja kwaki ojja kujja inshallah mu kabox kange so byebyo bannange nkoye barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir abatu supporting amwe bale nnyo so Allah bawe baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kitabo kino nabagamba nti so kifuna wano address eyo ogirabye your address nadala ene simu eliko Rukaya Nasiwa eno kuba kuna namba simu 0701 1786 55 akikusanze wonna omwoyo kyetaaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.